abaturo mwishaza rya Rushenyi emitumibire yatandikire kubehanuka ubwe berarikirire ngo habasa kwija kugarukaho kumashana ahagati y'abarkurwana robwa MP yo mukarura karkwija ke 2026 Yasasi ubuyaye n'urukiko ugashitama ukibuza ibiti ntabwo no bihoboresha n'Rwanda abantu kuri kintu ugashikana ngo bitigire kintu kandi uyegereye ngo bishime ate kike cyose kiteganize umuguru w'intu kake mwe tugire n'inzu aho bururu mwene izo warwe n'ikiza onare bonawo meko aho muzaho kandi n'ubura umukarura kahwire hakabaho kumashana hagati y'abahazize banawumeka bashara na no wabira MP mwese gwarkutana kandi no mu bururu bwe nyuma hakaba hatura mwe mevuyo hatanibenda karuru ko businja ke 2026 na mwende confident ngo mu Rushenyi kandi kari mu mahurika nimurije kuba no mu reporting nsa kugira karuko businge abo ko bebembezi bona babaryaha abantu bona baryaha buri village represented aha kandi yagendera satisfied mbushoro njya kwati kiri ya ground niki kutwakumanya ngo member wa parliament hatukura kozirebusha erizoba message yanagitwara nawe sente zo kutumka rurabure kugira ata abara kuzitamo. Justus Karuhanga no mwahabaturano bahayanara ubwa MP ahabwishaza rya Rushenyi dera karuru kakahendero mu kumashana. Yes bengi nerizoba habengi bantu batekateka babere mantera amasumu na hataha haro kikosi cyango abantu bena ngumbe ndikiraringe rero bampagire aho hagize umbwine konka ikintu kugeza aho kugira ngo neshure nsi yitwaritse no mu Rushenyi no kugira ngo umuntu enkozi ya burungi ebigireta ebizumuru ti nyine reason hati nyonko muntu eyinkureba eyitushemeye kwihiraho nawe abo ko 20 akokozire mwene turiyo tugezeho kugira ngo abantu tugarukane twena tubumuntu umwe Rushenyi ebe makutuku batoro bamwe kuko ari abantu nibagamba baho bujuruzi iwo mwibembezo tabareti irukundana mazima na nugo wabira tarukwagera na ijana inyunga ahabwo kwitwe Rushenyi tuberetse twiro mu ntaro zebyo bururu konka hatiya abwa new era entarezo yazihaho hati ntuza kukore ikintu kimwe kugira ngo Rushenyi yitu egendo bimisha campaign z'akaruru umwishaza rya Rushenyi zatandikire kuhinda samani kandi abantu barukurenga umuro batano nubo bayirukire cetengo eco kwayahayanira entebe yo bwa MP umukarura ke 2026 ahabwa TV West and area Sartugusa.